I hui te Premier, ngā minita kāwanatanga me te runanga o te iwi o Ngāti Porou i te rānei. Ko te kaupapa he whakapakari i te whanaungatanga i Wainganui te iwi me te kāwanatanga. Hioi hei tā te pūrongo a Irena Smith nā tētahi tua iti ngā manawa o te hui i kapo ake. Kia te huri ake tātou. He whakatau mo te whānau a Dern Gayford me ngā minita o te kāwanatanga. E kororo nei tātou te ao Māori, ko te whānau te mea nui, ki te tēnā ahotanga i roto i tō tātou Premier, ko tōna hoaranga tira, me tālau tamāhine. I raro i te whakaaetanga i wainga i a Ngāti Porou me te karauna, me hui tahi rātou i a tau. Ko te mea rereke, ko whakatōpū mai e Ngāti Porou, ki ngā kāhui minita mō ngā kaupapa matua e whakatakoto e rātou. I mua tonu i te kōrero i ngā take, ko te aronga nui, mō Pepi Neve te aroha. Nā tae te wā e te kāna. Anā ka harakoe mō mai ki hurangi gregi i iri tiake tā tātou mokopuru. E ai ki te runanga o Ngāti Porou ko te hauora a te iwi te take matua. I te rā nei i tukuna e tahi pūtea hei āwhina ki te kimioranga. The Associate Minister of Health, the Honourable Jenny Salesa, announced $200,000 that this government will fund with Ngāti Porou to help develop that business case for world-class service. E tua atu i te whakatakoto i ngā take e pēhi nei i te iwi o Ngāti Porou. Ko te hiahia anō hoki, hei kōrero mō e tahi kaupapa, hei whakawhana ke ake i te rohe. Tāpoi, ne, koena te tourism, koe e rā ahotanga. Koe nei kaupapa kāwatu e parauana i roto i o tātou whānau hapu o te kāinga. Koe no tēnei wā ka whakatakotongi i mua te Premier. He rohe tēnei e piri tatana ki te whānau a te Premier me tana hiahia kia kitea he huringa o ngā tatauranga kino. Well, the outcomes here, your life expectancy here is worse than everywhere else. We've got to acknowledge that. And so we have to look at the way that we fund health services for areas where we are getting those poor outcomes. Kaore kore he painga hoki mō ngā uri whakatipu pēnei i a Pepi Neve. Well, you know, Neve is, technically she's half Ngāti Porou. Mā te aha i te tūtake kanohi ki te kanohi, e ngā tahi ai te tutuki i ngā whainga. Mō tēnei rohe, Irena Smith, te karere.